Meru embo nangalikosia kunduketa mbere na very loud and clear yanaimuka tuno inyangalikosia mwingi ngalikosia Tana River na ngalikosia Kitui County kwa unene idhimonisia yanaimuka tuno itano ngalikosia Makueni ngalikosia Taveta na ngalikosia Mutitu Wandei na Kibwezi tukwatie idhimonisia yanaimuka tuno itano. Karibuni sana edha ndi wabingo yaka memeka Mbaitwa FM. Wadi wa Wilberforce Musyoka John wadi weta wa teya ili utuikite kwa ilo nebine wangelanyo na nyena kwenye nitha ni nesti lakini keka tuonda kameo isuto na keka tusioka hata ando tukolwa nundu no wesi kana mwe witu usu ite ndakame na mwe ani sindu ili siabula na no kuisha maneno Isaya mbe ya kilungu changadisia watinda ta SMS yukite kwa ile kenda ile itano fan page Mbaitwa FM the radio station Twitter at Mbaitwa FM atai nyansi atari nyansi lakini na kuya YouTube na utu kwa atie enda katika YouTube uandike Mbaitwa FM no ife ya bundi usubscribe no isonga ngambe nikanobi ni kakengele kalakebe unawaka bini yoke dha wambe kuona video alame kwenda kuona ni dress yeta today no ndiye katika YouTube kano katika Instagram endo Mbaitwa FM na ifollow tio lili kana mwetu kisa ngunengie fumbo na fumbo eno pa ingwa mundu ono mwe ukwete munandike masitu alamba na kepyuma ume duniani mukuni je mwende na mutheu ni masianiwe inya woeta wa inyamu nyao mwende na mutheu ni masianiwe inya woeta wa inyamu nyao Komedha me atatu brother wo eta wa o nitili tetu tateka muonza tuituoka muonza minutes Kwinanga nema na Yesu tuma SMS yo imu kwa 40679 no mane SMS isi ya man yani isi ya mudia isa nizi masi weta ne wese ndo mana wane twikite kwa ilwa nebina tuya ilwa twikite kwa ilwa Lili kana mwetu kisi nienda kukwadhukia kindu kingi baba etina wandatika isu nisio keteneka nani tangase asindi alangu idhani makwete lakini noiwa wibau utume SMS kwa 40679 mwende na mutheu ni masianiwe inya wo eta wa inyamo nyao the only brother eta wa